Njengaloko Elijah wathola emandla la bese kafa khona asadziniwe, nawe ngiyakholwa usathola lesingwa sekuphila, utawuthola imandla lamasha nalamhla uchubeke libanga lelidze. Ngemusa waNkulunkulu ngiyabonga kungemukela nasingwa-ke asidle kanye kanye encwadzini yaThimothi wekucala sahluko 5 verse 22. Ungasheshi kubeka tandla kunome ngubani, futhi ungabambisani nemuntfu etonweni takhe, tigcine umsulwa. Ngicela kulifunza ngenhloso yekuxwayisa kunali ligede lengitawutsi ligede lenhloko. Khumbula umuntfu angaphila ede tandla, angaphila ede imbala, kepha angeke aphile ngaphandle kwenhloko. Leli vesi-ke kuze linikede isithombe ngaleli gede lenhloko angithi ungasheshi kuvumela noma ngubani abeke tandla kuwe. Ungasheshi uvume kuthi umuntu abeke tandla kuwe. Le tandla takhe tiligede, le nhloko yakho iligede. Esikhatsini letinengi kuye kutendekele nje cishe kuthi isandla sisibeke enhloko. Khumbula Davide makagqotshwa kutoba inkosi wathelwa imafutha enhloko. Kusho ukuthi watsindwa enhloko. Le nhloko ngathi i-headquarters yemtimba wemuntfu. La mafutha ehlala enhloko ehlela kuwo wonke umtimba. Samuel lokungetfusile ngaDavide ngekugqotshwa ngemafutha, ngekutsindwa kwenhloko yakhe. Lokungetfusile kakhulu ngulo verse 13 lothi kusukela ngalelo langa moya wasimakadze wehlela etikwa Davide. Makabekwa tandla agqotshwa ngemafutha, kusukela ngalelo langa kwehlela umoya waNkulunkulu. Caphela ukuthi ngubani lomvumela ukuthi abeke isandla sakhe enhloko yakho, ngoba kusukela ngalelo langa kunemimoya leyehlela etikwempilo yakho, either moya lomuhle waNkulunkulu noma moya lomubi wesitha. Futhi-ke bengingasho ngaphandle kokwesabisa, ngoba ngiyati ukuthi wena ucaphela live laNkulunkulu, ngakho-ke akudzingi wesabe, kepha ngingakucaphelisa ngithi usachina, usahula, caphela ukuthi inhloko yakho uyivumela ukuthi itsindwe ngubani. Khumbula Samson wavumela Delilah watsinza inhloko yakhe, wamuhula. Kusukela ngalelo langa emafilisti aba nemandla etikwa Samsoni, acala kumhlukubeta. La uvumela kutshekisa inhloko yakho khona, kutsindwa inhloko, ubokwati ukuthi kungenteka kusukela ngaleso sikhathi, ngalelo langa kunemimoya leminye lekungenteka ukhanze ukuthi iyangena lapha kuwe. Kumbe kusukela ngalelo langa utsindwa nanguya, ulungiswa nanguya, kwacala umtimba wakho waba ne-torment, waba nekuhlupheka, waba nekukhathateka. Ticaphele, kepha kuticaphela lokukhulu akusiko kangako kubalekela abantu enyameni, ngoba ungahamba ulicethe ubalekela loya ubalekela loya, kepha mangabe kukucaphela lokho kukahle kumcoka. Kepha lengingakusita ngako kuze ungahlale kwesabeni nasekusoleni bantu baNkulunkulu. Ngifisa ulithathe serious live lelithi hloma tonke tikhali taNkulunkulu, ngoba kuleto tikhali kunekukholwa lokunemandla ekucisha imicibisholo levuthako yesitha. La ubeka inhloko yakho khona ngekuthi uyatilungisa njengemntwana kaNkulunkulu, manje uthi zica uthi ngekholwa ngiyati ukuthi ngivikelekile.
futhi livi laNkulunkulu ungalithatheli phasi ukuthi zindla ngalo imini nebusuku. So usazindla ngalo, lisikhali livi laNkulunkulu, liyinkemba kamoya leliya kukuvikela etandleni longatati lede kutsinza enhloko. Kepha khumbula kuthi le nhloko yakho mangabe awucapheli, mangabe ugijinyiswa tinhlupheko, uvumela bani Deacon Tom kwasho bantu abeke tandla kuwe, kungenteka uhabule nemimoya. Lathi umpostoli Phawula uyawuthi khanza uhlanganyela naye lo muntu etonweni takhe, etintweni takhe. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu mangabe kukhona lokwangena njengaloku ligede kuyindzawo yekungena kwetintfo, kuphindze kube indzawo yekuphuma kwetintfo. Ngiyakholwa ngeliciniso laNkulunkulu kungaphuma lokwangena sitha lesakufaka ngekunyelela, bese uyacaphela ukuthi ngubani lobeka sandla enhloko yakho. uNkulunkulu akakubusise. Amen.